fatu lau Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo ia sofau a mai sol ta fo inga tama matina matua te lava mo mai ai tato fasalonga le nei tula malo le soifu e usinen fa Ewi o maliulo na fa fine moni lava ma fa maonia la na soli tula fono o le feu soi fa malosi ai o lo te malosi lava le tama e tu sai ma fa mau ngal fa amsinonga e pe ona ma wild tato kopio le fa ai unga Ile fai unga a le fionga le whaamsino sili, Chief Justice Perese, o le asalua fito au kusalua o lua wha le u whaamao ni el sol tu la fono, a le tamaa lea ilona whaamalo sia o lona ia lava fafine, pe o le tasi pe whaalua, ai ua whaatele o na whaia i le vao te sema lua o sfurwha, ma yan wali lua o sfurwalu. E amata o na whaamalo sia le tamaa lea lona fafine, whaato ase fulu lima tau sanga o le teine. Ile fai unga le whaamsino sili, Masani ai lava i whaamasinonga, e vatuni tusi e langolango ai tu le lei o le tangata o Molia, e whaapi i atu se li poti, ale ofisa o nofo vaava aia, pe o se tusi mai lana i ka le sia, po o se tusi atu le pule nuu, ai o le whale whai ngā ruenga pe a whai ngā lue. O le onga le soli tu la fono lea, o le whaawau maa awhia i se tau ainga, silia i le tasi le tau sanga, ma o atua i le stepulo na whao whaasalanga, e amata i le suluiva tau sanga, e o atu i le olanga atua i le whalpuipui. O le soli tu la fono al tamale na tupu i tonu o tau sanga, ma e ono mōlianga o le tosteine, o amata i le whaatatau, o lona whaasalanga mai le lua sfurtasi tau sanga. Ma ava isea mai ai le ono masina, i le ona o le taimi mua lea ua mōlia atua i se soli tu la fono. Mai tawina fo el whaamsinonga al whaawau lava, ona te te e o le tamai o na mōlianga ma le aiso na fōlinga salamo. Na avatu fo e lana loia fui maono saro na poni whaasio, i lana fōla sanga sa wha te amale nu, o lona to alua peitai. E le eise wha mao ninga o le na whaasalanga, e o lava i le tamaa na mōlia na ia tau il whaamsinonga, e le i whaasalaina lava ia, ai na alu ese a ia male nu i lona loto malie. Mai le ai foi seisi mafua anga, e wha ai titi ai seisi taimi o lona whaasalanga. Ai le mata upula valea, e mali wana le teine lea o lo o tausia e le tō manga moe pua ngatia, i le whale mai mo tōtua. Pe tai a ole i maliuna i a tau i leo leo o na mawhatianga i sāwanga, a lona ta mama mea leanga na whaia i a teia. Iana ia lava upu i lunga o le pepa o le whaiunga Justice Perese, o ia tā ua o le taimi nei, o lo o ulangona po whaalongoina lava le pepe o utino, ti ngā tonu o lo manawa, ai o isi taimi ua tau le ki lia la uwa ai. O le taimi nei fo i le mawhai una ngalo le mea lo utamale sa whai i a te au, ai whaiana mea leanga i a te au, pe ona ia tā ua. Ma whaasalai, i le lua se fulu tau sanga, ma le ono masi na i tānu malala, awa e se ai le taimi na tāu fia i le whale pui lon tamaa. E na ua talia le whaamsino o le whaamsinonga mawalunga Justice Clark, le talo sanga mai le hitua leo ma le loia sili mo se taimi e whaamai ai mo lianga, ma watuai le isi lua vai aso le watu i le soiva o se tema e tue wala a wale mata upu lea mo le taimi lo na lua. Ai ua whaailoane fo i le mana o mia o se loia tutongi e le malo mo le tamaa mo lea. O le vai aso nei, ana nafi lea na te wai le tasi o le to alua o tangata na mali liu le masino yu lai so o la vaso, mai manu anga i pulufana ma tua i aipo kati tuu. E au fiai ma le leo Sergeant Perite, ma le lii o le fio anga lava o no fua lii. O le maliu, o le leo Sartini, talu ngā luenga so tanga isu e ngā leo ili nu. O le nganga o le ngā lulue whaatasi le na ave i ail whaafitai whaapitoa ma le whaataua. A le minista o ngā luenga tele le fio ngā olo a foa fitiva ai, ina ua saunoa e tatala le fasi awala 2 kilomita le umi, o 5 tausanga o fau watu i saina e o i faleolo. O le ngā lulue whaatasi le na saunoa i aile fio ngā olo, o le ono sa ia e taavale feo ai a o whaatino ngā luenga, ai o ainga ma falea onga, o pisinisi o ofisa o le malo ma fale sa i ta faala, i le pa o ma le pefu, i le nā 5 tausanga ua ma vai atu. O le aunga o le ati na e ia tali vave atu le sawa o le soifuanga o sonei, vave o na whaatino ngā luenga sosoani, ai maisa o le fasi awala leo lo o numera silia, le tele o taavale uia, e so o tanga i le mlai vaalele ma le wafu i le vao motu. O fetau iei foi, ma le tali ngā malo i ta i o malo tau pulenga le choko mia o ke topa.
Inisi o tala e so o tanga lava I awala tele o le malo, o le awala I le fio anga o whangaloa, leisi le awala sili o na tausinga tā, ma whainga tā I kampani whai awala, o na tausi wha awa au talu, e le ngata o le tofe, a enga, maunga, ma le fe pio pio ai o so longa mai le tu maunga, e lama ti ai le tele o ta avale, o so o se tu ainga, ma tangata whemalanga I ile atu whangaloa, peitai. O le ngalulu e whaatasi lava lea na sao noa iai le fionga le minista ia olo a foa fitiwa ai e tā ua tele mō Samoa. O le vai sonei lea na mōli mauina e le iai se whaata ua o le nā ngalulu e whaatasi ina ua toi la langa I lunga le awala tai whangaloa e le masini pa o filifili a Stasio Company. Masini da alawari ia da ua whai bai runga la wakede. Le ua koe le angai la wala. Sio. Ai. Eu faço a valer com o bichinho da uri le lunga la wakele. Paka umang fai la wala whangaloa. Pauka. Dali. Ula benga. Ela vai ko le anga la wala ko benga foi. Ora mas me lori va ko bichinho. Ava fer faça valer ko. Va fer faça valer ko bichinho lunga la wakale, ko be anga fora wala mo foi. Ora wa po ko la waka Vale te kau ala mele fai. Ya. Singira ori le. Vai, no alu ngula waki. Vale. Vai fa por bolea, quere malo menga fai. Como ele pen pasa vai como singira no ngore. La wakele le como fai malo. Vale, anga mala wala vai no kota yuma. Não como tu. Kau ia vai ele peting. Na tā ua le matai e poto whaapitoa I ngā ruenga tau awala, e iei fo ilana masini pa o filifili whai awala. Sa ta tau na whaati ele pa o filifili I sona I alava loli e ave ai ile no fuanga o le awhai ngā ruenga ai. Peitai, e iei le kampani sa la tau whaia ma tau sia mai awala o whangaloa I tau sanga I tele ua tuanai. Na mōli mawina, e la matia tele le avenga o masini whau awala I whangaloa. Sa unoa le pule le swell ina o tātou fasilingia o le awala na ave ai le lātou pa o filifili I lalo a o ngā lulu e ai sa wha savali e tulava I lunga I pa uta avale sa le whai ngōfie e le tasi se aso e tau mawhai e tuai le nā ngā luenga o le la o pa uta avale I ala pa o le masini pa o filifili ina ia sefe le awala sefe le soifu o le au whai ngā luenga o ta avale whiawai o le taimi alu le toe whainga o le awala ma wha asau ai tupe le tunu. Peitai, o le awala le I whangaloa e pese ai pea lona whaipule I parliament e talu a le motusia I tā whenga e poloka I so longa mai le tūmaunga ai o vaenga maua lalo le awala e a ia mai le sami suinga o le tau ma tawhia ai le ngā taifale. Na mō le mawina fo e le atamua news I awala lava I whangaloa le tausanga taluai. Na sua ai se vaenga o whanua maunga I ta whaala mō ngā luenga o le awala. O le ngalulu e whaatasi o le company e ana ia le masini pa o filifili le ana whai nai le awala o whangaloa I le vai o sonei le isi le nāmana o ngā tā ua o le minista o ngā ruenga tele le fio ngā olo a forfeitiva ai peitai o le tausinga whaawa o awala te tele le tau ngōfie e peo na mōli mawina I tutonu le 5 tausanga e se lau se 5 miliona tā laana toe whaalile iai le awala tele mai saina I whaleolo. O se ngā ruenga na amata mea mai ai le malo le HRPP lo a fesfuluiva, ma whaatupe whaawau mai pea, e le whale tupe o le lalolangi. O le whaatupe ina e au fia i le tutongi o konkalate whau awala, o tangata to mai whaapitoa, ma whanua o a inga o whaalau tele atu i ai le awala le I whaleolo, o taunu umanui ai le nāti nae, ona o le anganga o le ngalulu e whaatasi. Mai le lua se fulu lua tamai tai Samoa na lista lai fia tau vai le sa ilinga o se Miss Samoa lua o lua wha, lua o lua 5, e na le to o se fulu 5 na pasia. O le sa ilinga o le Miss Samoa fo e suitu langa le Miss Samoa o iei nei, le fionga moe moana swanki, e le tasi se mafu anga e firi mai ai, se anga va ailo na ia fo isao, ili wha alau ilo ai o Samoa e alai matafa i o le tofinga, pe ta ia iei swinga o le tauvanga mo se Miss Samoa fau. E le ngata ina se itia le au whai ua le stala, ai o le to ofitu ele I filifilia o se numera mawalunga.
o se te malava i o le masina whaapitoa le te wila. O se whaapitoa mō tangata tā whao mai, ai o lanu ta si ai nei ma tangata Samoa Asia si mai, ai o le tunu atoa e lango le nei vai asa whaamanatu. Lea ua atoa ai le tolu se fulu tolu tausanga, talo na whaawa au pea, mai le taimi o le whainga malo talwai le HRPP. O se tasio awala e whaalaulo ai tū manga i whanua Samoa, i tangata Asia si mai, ma whaatautaya ele pūlenga o tulisi. O le ave o tala o le nei asa whaailonga ina i ka lena lalangi, e mōli mawina i le siitia o tangata malanga mai, e le ngata o waalele, ai o waawhaila e whaatau mai lava, i le tātou taulanga wa ai mata utu li teimile nei o le tausanga. Ma siitia ai ati na e tulisi le atunuu, ua o se tasi o ala ngātu pe pisinisi ma ainga o whaia le na au nanga o le tali maa lo le lei. Pei tai wa ngā whae le pisinisi a le Onomea Production ma le tauwanga o le Miss Samoa lua o lua whalo o lua lima o la tau fili ai le tamai tai mai Australia i New South Wales Epifania Line anga le lei au mua right Miss Samoa Hawaii Tanara Sufa Mausili Miss Fale Alili Ingrid Vani Fetoai Miss Tausala Amelika Anastasia Pangosta Mayai Miss Shah Samoa Raylene Simati Miss Pacific Mix Ida Siala Okisene Miss Liahona Consultancy Te Wila Emialofipo Miss Samoa Victoria Chantel Tautunu Fatasi Miss Climate Warriors Brianna Marisa Natia Foifatua Lavai Romana Fruen Miss Impact Services Litara Loma Leilani Yeremia Allen Miss Samoa Queensland Inc. Sootuli Ausange Pepe Miss Samoa USA Josephina Faatupufile Mu Le Alaita Fea Miss Hidden Threader Lydia Le Alona Moamanu Miss Samoa New Zealand Precious Miriama Tusenga Miss Hidden Threader Lydia Le Alona Monanu Miss Samoa New Zealand Precious Miriama Tusenga Miss Lavash Kota Alai Malo Tawana Sulusivasa Mamoli Mawina Ele Miss Samoa Miss Pacifica Moe Moana ele o le pale po o le whaailonga ai o le whaailonga sili o le alofa lea na ia maua mai tangata e pe o na lipotia le Radio Polynesian News. Masani ai lava o le tauwanga o le Miss Samoa o le sile tauanunga o le vai aso te wila ma ato whaile na wha moe moe i le aso fitu o se te ma aso wharaile. Ua tali ai la na fionga i le amamalu le malo tuto o tasio Samoa le fionga tui malele i whano wa ale to aso alau vi Leilua. Tusi to finga o le sui o le malo Cyprus Republic High Commissioner Mr. Antonis Sanionotis. O Cyprus o se motu tele ma le tele o na tangata i le atu Mediterranean e isa sae o e leni tu i mātua ai kupito saute o take po Turkey le tu i sifo le panona masulia tu sa mo le valu se leo valu sfluafite nga taino no fuai. O le sauninga pupu e tali ai tō finga. O le sui o le atu na una whaia le ofisa o le ao le malo i vai le vai sonei. Ai alala o ie le lau mua Australia i Canberra. O le wha ile nei o tau sanga talu na whaia le aso tanga i le vau malo e lua. I sa anuanga na langona i le wha mautu ma wha awau. O le ngā lulu e i o malo e so tanga i malo au wha atasi malo tau pulenga. Ai o le ACP EU i mta upu whaatemukalasi tu la fono whaavao malo o le file mu ma saunga le mu ai o le una ia o ai a tau tangata mo le whaatuma wina o ati na e whai. Se tautua le na lau Samoa Entertainment TV mai Samoa le nefo iaso e wha moe moe le lofo le tua tātou tui whiro e fo ilaso a tai au se wha poponga ai ma whaftai tuai i le Wendy's Design mai funga lei mo le wha la e.